kukwengo sawa sawa wona watatithia kindu mundu akagethe akite kukanesa tatithia no tatithia thingi chaema kabisa pindwa ni akili umande kindu kingi utono kwika na kwe bindani yeju kwilio opportunities cia we ni bingi muno musibo wa mbuga ni wambie no timbuga mbebo itawa nundu na mundu wakwa ti lazima ogerera ugathi kwande ti sawa sawa bethukezio nesa ti lazima ugathi kwetela wetele kwandiko aume ningi muno kabisa ala meutusia kawa aume ningi muno mekuo sukuma katusia yawe yo ando asini makwata mbesa bayana na mundu gwikala mana aijenerelete nise kwande ti sawa sawa iche betha milugu ni chambe ambapo take risk utatethia no itata wambe ku fail malaka uta lakini wa fail mundu wakwa na nondo ukungama kiko fail na gwikale mumbu wajiona nina akola kila kindu osa oitambi nikada withe wambatanga watatithia mundu wethe kindu chukina wake tatithia wone no itatithia ngi no itatithia ingi cha mabio bindwa mundu ungi wike kana withe no wakwata mbesa kila kibo twike kale mana maisha mailio tusikai bure kindu chonde opportunity yonde wakwata ya kumanda mbesa kana ya kwoso kindu tafadhali mitumie nesa ndube bindeka biko kulino ni sioko mwitu no ni sioko mundu menambiye kwaso numanye tupesa twakwa umanti timanda ni kana withe mundu wako no twakwata kindu cha une otimanda we invest it uyite mbesa tikumanda uite sionde nzuko karanga sawa sawa ithi wana woni bange maisha maku nesa ni cha ukwenda sibu tupesa mundu wa emergency cia une itathukika na maundu batitha mesa wasawa kabisa katika ni ya 3 siatilika pa mitambo ni NFM tusongete nesa kabisa maundu bokete nesa titamanikia kana